Trubor nakaslem jong unong san Hima. Ki sipai ke Israel Air Force kila yo ban Siat ya ke jet Thma ke Iran kat badang yat ke Jingïakhun Hapdeng jongki ha Tehran kanong ba jong ke Iran. Kum kani ke Jingyo penjot ke Israel ya ke jet Thma ke Iran ke deg bom juja ba ke jet Thma kan penjot ya ke weipat ke jet Thma ha Suiñ. Ke Israel Air Force kala pelat ya ke video ba khando second ke bapen I ba ke jet Thma F-35 jong ke Israel ke belatip kum ke adir kala yo ban penjot ya ke jet yak 130 jong kishipai Suiñ ke Iran hak bala UI ba ke jet Thma ke Iran kala kemding. Ka Israel Defense Force kala ong ba kani ke Jingyo Siat ya ke jet ke di ke sien ke bening kong Jingïakhun de ke jet Thma balanya ada ubriu lingba ke jet Thma F-35 ke adir. Kishipai ke Israel kila ong shosho bagini beteng ban penjot ya ki pautli ki jingte jong kile no ha Iran. Ka Thma Hapdeng ke US Israel bat ke Iran kala yat handu sngi hadu mentang sngi pale ke belas dang nadu ka arpu pratrik urempang na ke Jinghiar Thma ke US bat ke Israel da ke bather namding ya ke Iran bagentup ya ke jagasa unong yalam ba kli edu kategori u Ayatollah Ali Khamenei u balayap ringkat bat ke khun kentei jong u persa kurim ke khun kesiau bat ke kurim jong u ke balayap hadian ke jingben sau ke bejur. Ke Iran kala penpai kala bat tumuban keput ya ke US bat ke Israel hak bakal penjat ya ki ketam sipai ke US ki badan hakiri Gulf bagentup ha Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain bat Oman. Kejingkan an kala nangjur syuk-syuk hak ba ke Turki kala kam ba ke Iran kala siat namding ya ke Turki hak ba ke NATO kala yo no ban penjat hendai ke Iran kala kentat ya ke jingkam ke Turki. Kini ke Thma kala kata ya ke khai pateng hak berthei bat ke jing shalan mar lingba ke Strait of Hormuz ke badan hak benta ke Iran bat ke Oman hak ba arspa tali ki lieng kila sakut bat ke dor jong ke umpnyang ru kala ban kiu dor.